The edu so no online stories the bon krata no nyina ye krado ene se wo hu se migina mu a na akwasinsia any team na aka no akopie mu e wo suhum nti ye ho ena ye de be free fi se koko closing season mu ani ena ye we nti ye kɔ ye ne nananmu akuafo ye wo suhum ne mpotamu akodi nkomo na ya hwe aba na wie ye sika na ba mu ana sai na koko no ho nsam nti mafidie ne na ha ba no paya sesi ya de bon krata no any online stories ne de kwanta kro menko a na mede ba kwasinsia Welbeck any team no e wo suhum ti e be kɔ ho no mo nso nti ye ba adomonline.com ano paya ene anu ayen kase ebomu no wuti Adom FM na wo Adom TV anedam 2 sustained gunshot wounds at mining firm in Samra Boy I galamse ho entokwa ntitutuo akoso e wo ho no mani esewani ense okakire oba adomonline.com a jebrenet tnase na kenkan obeti asie eye audio bi nso da adomonline.com no eye oba wani bi a so maware for 9 months a ni kunu eja no ho ekofa sugar mommy nti ono so ne experience oba ha no mo a obehu finance minister show e de nsem bi abetu dwa oba business famu e wa adomonline.com say we shall be blessed with Ghana miracle finance minister den saba wono so de abetu dwa nti nyabre na ekenkan international news no so de wa Adomonline no de kum Queen Elizabeth II no so ene yesi a review ba ha no so a obete ensamo no wonsam foforo mu wo adomonline.com say Galamsey pits collapses on illegal miners, one retrieved dead. Say asema ye bo hu dawura I said ye aban no ene wa kakeke no e ba nye aban no ene ewu yen kromafo no na ewu nti Galamsey hu da bo no a panimfo kan no pa wie anwumre wo me nyai tutu amna no wagya no na akọ innocent person no akofa so na ede ne kọ eno na eya no say ye kura na mo amututuo ya na de mo kokora ne say ne watu awie na asa de kokora ne mo amasema but obi a wo twam kono ba bi sukufo hwena no ayi posini ede ne kɔ ti wa wo yesay wo wo tinsem bi say ya na etew say ade amu famra mra wo hɔ a ye de ye famra kwan so na ye ade na wo ye no de enimre mu na de o hawo bro man ti ho asem ni adomonline.com so ne de no Galamsey occupy Ghana's open letter to Akufo-Addo. Anyway, no, I letter ne de so nim said a letter so mu samtie wa. Jibrena ekenkan na fe wo hunu. Yenu abema gestion mote so a documentary a car cocaine theft. And also video ni nyina de ni mu ha no wa Adom FM so. Nye easy. Contribution na ye kuma senso so atoto ye ebi kura na kase e be de bro wo e wa hai. Ensu yiri num ni ade eso ani enso kachire ho asam eno no koko akuafo se de Adom kase de to mani mu no yasa de abeto Adom online so e bontrene se saban no anhwe na koko price wan to mudi a ene dododo to do ni nyina oba adomonline.com a woje bre na afi working kan bi so aba mampani so ye ko see ni hu e wo sa festival yi ase no former MPP chair so e de asem foforo aba ya sembe ya oba adomonline.com a ni nyina so e wo ha ano pay e dey 30th o enti wo myjoyonline.com no so e ho asem ni sim registration national security has warned Akufo-Addo against blockade deputy minority chief whip edie eno no ya asem mo register ye apart from mo de genuine pa se bi obi a watu kwan but so wo Ghana ha pa na up to now register ya a problem but then and also according aba besi ebi munya wo mo Ghana card no and also a challenge but obi o tumi so on Ghana card by why no hu se na so den omo sa ne de enye what is sa but de bia wonya ne Ghana card a challenge no and no sa no mpanifo de aye de ne yentuma nko end of a year and so still obi wie no na obi eda so challenge ho asem no na sa story won't you serious o eno Adom kase na awose kura gome Chinese employer allegedly slashes throat of a Ghanaian employee. How? Serious o eno be ya djuma fe say how na ne mene de say ni okokura
It way myjoyonline.com ne dey so no. Na man arrested for threatening to release nude videos of late brother's wife. Eno so ne say. It way obra ti oba myjoyonline.com a wono so e dey aba. Some foforo mu wo hawa Ghana fo binom fam e wo mo ECG prepaid so ho no. We are engaging ECG to fix anomaly with electricity purchase PULC. We dey omunya ne ntam na no odin. Munya ne ntam pa na. So bi pa obehu na street light is so na ofie ni bisa de na ya pa. Nti mpanifo we dey ya chakakra munya ne ntam. Munya ne ntam emma yen. Ene Samurai boy dey na badomonline.com no so ewo myjoyonline.com and so ewo ha. NIA called begged 9 Ghanaians to come for their Ghana cars after filing complaints in court. Some judge and also Edia Ode Ebaye. I don't know. I don't so pa Adom myjoyonline.com. Na me pesa me tram ho ketua bitina se na fe de bon krata no so aye krado na ni animu die ni bi no so me fanto am so. Twem se si a bitina se aba. Bia samu akwa be Adom TV Badwam na o hye no se de medical ka chere bi afei ene wa ba be ka yensa ye da se samu achibium ene no enye se me nko na me ye adwuma no team no ye doso papa ba me kasa se se wo suhum ene ne mpotamu dia team no adru ho edada kwasensia na wo be kofi ampedu ene ye technical team no won mo ho fi se ne koko closing season na close season mu edi abana wieye afena asia ne sadum nti enti no ne ye ne nananmo kuafo wo suhum ne mpotamu kwa akodi nkomo na ya hwe se de etie enti ebi ko suhum no o se bi so tena ha ne ye adwuma no enti wo production mu so e wo ha no na se da che ne president so ejina mu a mini abema efeni sei on so jina camera ye chi Thomas enti ye so ye wo ha na afi osum so her sound no emaye MC anso adaro mode atomu nti monko so na moma fidie no enna ha na wo so hunu ne mpotem so a identify na bra ho be kan so de na sese ba bia ye duro no eye da bonkrata no sese ya mikura daily graphic da bonkrata no na kase na ye de ebra mo no efa ekwan a enye ewo kanehye odoko ekwan no wo daily graphic da bonkrata ne dia wo de ba no pai ene say danger at Odoko traffic light intersection. Yes, Adom kase de bayo no. Omo so akwachire and omo akofa de aba. I think say good. Say ye kan no bi so kan no bi e kan no bi e kan. Wo se na afia ban no na nani aba no ho so. Urban roads I was almost sorry. Na munya sa kwan no. Enye kra. E kwan pa mu atutu sei. Na so ho bi be fa sa kwan no so a. No onim kwan ya sa wotai na mpai wo mu ahwe beto do akoba foforo yempese besi ansa na mpanifo akotu ho anamon Adom kase ye de akire free juada bepem ne daily graphic nso de abapi so nti nyese bi obi bonitri maka bibi evidence based ene da hey ye videos no so hunu say ye ne road safety authority mpanifo wo mo PRO so ekoho akohwe enye kra to we da Roma mpanifo mon hye na fe mu ni hu djuma tentem fama ye ba mo ye so ana mo nyama ne nya level kakra because motorway de no say motorway ne de kwan nya bako sei kra bonkumo oni fo enye kra ye paache ya na enkoye asa ba bia ye take na ba bia ye light nti basa esremo ade mo ya no ma ye ni ye preko ne hu se bibia de na kwan so nti daily graphic the bokrata no so edie enie na wonsam foforo mo wo daily graphic ne say addressing housing deficits utilize pension law to own homes NPRA encourages contributors yeah se sikana de wo be kofie no ntento ho no se mu odudi a se mu odua kanei ya mrantie ne ya maba wa bremu a ye adwumadin
counting to hon kwa se tie ni tu benya wo 60 abakọ akọda fie no tesa wo nya hwe sika na efidi wo sika no a so ene ntinto ho no ya na emunya du tu be wie no hwe ayi documentary ya Joy Prime na Joy News ye kane mampani enkroma ne bodyguard how your pension sika 47 cedis obakọ na ye coins 85 years ya obi odi ne time open e wo mu se nkroma time ne nne no yesika no changes abamu de but enye 47 nne de 47 de 2000 krenso e no so ko market wo 1000 be ko eno ya market ho no nko adwom mako tomatoes je ne no ni ade no 1000 asana the provision e bia beto milone sugar ne milk no ni ade nso akeka aka ho hwe niam mu ayeden niam ay expensive di se mo se ye pension no ye sika da ho no nya de a emunye du adwumawura no mo mamunye du so be ya ntento ho no da che fie ne nam gina me na so be hiti 60 no ntumi nya biem sori ahomachi bia ntimi ntena ha di sa sika na wo se edidi ho sika no emunye du a obede edidi ho pani de obi abeye mrewa ne nkokora pa rura banks ekwadwa musika munye dua ya na hatwe enti ho asam eno no Daily Graphic Democrata ne dia wode abano no combating crime security agencies need stronger collaboration COP adodankwa ena wono so de ensemi to edwai ena no pay me bay posifo no ase say moto no a eni omo saso no omo ba whole convoy chese omo bebrebe na say wow community policing ba he fa na ya omo kono mko gina he bo ho no mjeje ba bi kakra na eya me fese uhu omo bebre sa na at least edi hu bi hwe omu so wo ye nipa boni ni bi ne nam krom mu ade a mum ye film wo ye communities ni mu ye fie wo ho ba hu ana moto yi be 5 omu gina junction bi so ani nipa no so ono to ye hwan ya be steady so I like it yeah but me hu be omo kono wo hu aya mu jeja ba bi kakra de momra communities ni mu omwura ye mu amongo ba bi faako anope sei oboa obegina omebrebe ampare munya ne saa mu kra mo motos ema aposifo no na military force kro mo de so ye hwan me say Wednesday no say either Tuesday or Wednesday alado top ho akwa bi minim de okraka na wo hwese de moto no posifo na surround ne ho na am say na wo say wo be de adwane ntime nko anim echi babia ni bebre o ma surround ne ho am say ye ne de minu akro ho akere de waye na me pene beje wo because wo munyina gina ho sound wo de so wo dwane akwa ba minim de oyeye so ye sa no a yen community ye be safe ewo ho ti military form so mu form de anyim fire form so mu de agirem just all the agencies security agencies ye be di sa ni pa bonfo ye be di o mu so nkunim kunkum ni pasa eno akra news ni mu ba ko amesa te ye se mankasim abaro no akọ interview no a nana ne osofu bi allegedly say a confirm and confirm to the minister alleged na omukokum ni say nana no enye we nko a o say nana confirm so kunkum bisa am say nana say nana ye sa de no am say awrade hu ye mobo panimu pa wani mo nyam say ebeye den pass ye betimi e de BBC a suspect wo ebe den we say kosi ye de akohye innocent person bi wona na de nana wani mo nyam tutu ne ntoma de na ye gunu ho nti den so wo de be hye no enso say nana ye mugu di bi hu fin dodo mugu asofo hu fin we say go mu de abanana no so aka first pa nana edi nana no kura no nso hwe na mu de ayentomago ho nana o yesa munyayi enye nti Daily Graphic no no kwasinsia nso aye krado pa nche be kwa kwasi ho na fe
The air so ye de abana Jinapo expresses shock over devastation of Galamsey activities. Shock really over to shock camp. Dio. A warning Galamsey no a hard drain pa. A hard drain. Page 16 and 17. Derography the Bokrata and dia one so a day a by ye enono. And unye nti anopay oje bra na fe. Also working kind ebi ehon asem enono. Ghanaian Times the Bokrata no so edi na emfoni a wa ha yutumu se chamfan nom ne mfidi ahodo no a wo mo ede ekọ Galamsey no ena egu Ghanaian Times animo ha sei egu animo ha sei na minister o share lands and natural resources so Samuel Jinapo say we will defeat Galamseyers we yeshudimo omo ebe support MMDC no na sa Galamsey for no ye ntu o masasa ye betumi otumfo kan asem bi emse ko meeting bi na wo ka say me ye nana ewo mi kuro mu ha sei na nhihye nyina agu na akwan so ye ma akwan a why the betumi ase oba be Galamsey wo me de bia me ka say bibia ye possible de mpanimfo kan akwan bebre si ye nyina yesi ye femu de nana bia so ye ne de nana wo kro we mu nana ne assembly na hia assembly members obia wo mu bi ne de hihya ato ho a hihya da ho a bibia ye adwuma there is no way I will be betimi aye Galamsey debi but I don't know and I news should be one nana ba could be that so western north and western region ho o kan asem bi say nana no mo ntumi o obu betumi pa but no ne asem no uja wo mu a nana no so betumi o enso be hunu no obi ba o say from her any security e kan ho no ntia no so kan ho so ho nana no betumi mensia crouch mpanufo betumi but ya na from top to top no I don't know how you know and no ne asem no and Galamsey ye ken ya wo mu ampanufo ye ken obekọ na pesa ampanufo kro no a wo mo no abirimu abonten kam ye hu wo mo obekọ no mo so ka ho asem we dey serious o ye serious wa say ye nsuo nyina adan show bi obi de beto Facebook we fi nsuo kro nsuo pa na ese sebi ese ayi bilo ana orange bi sa nsuo pa o kasi edi brodo ne mo kini sugar begumu ebe kwa na sa besi enso eni ti chese anu odin ya magana waterfall bre quantity a eduru e wo so mo di tu nsuo mu esanse Galamsey no ese ye nsuo nti no o mefa am na bro so afie be wie kire na benye ohawo e wo ye nipadua so ubusa ho se di nti na nansen yare adose sa no ubusa ho fertilizer aside ye nuane ya yase no nsuo no so ka ho because e was nsuo na ni tie nti nkatete first na nsuo no ohaw bia ni ho bia mfa Galamsey nse no kakra bi ene bi omu de betumu a sa kakra na ya measure per enipa consumption nti ebeboa ye health nanso anei ensuo nani aye brown meanwhile say aye white na ewura ye mfia meyanom nti wa imagine yi dodo a wo mdu besomu nti we beda na yanyare enkranketo na enyi nya cancer enkranketo ede na akra no wa ye o say akra ni nya cancer leukemia enkra de moja mu cancer no na edoso hwan ye yanya umie ni na ho umie nya very careful na nya obia na ya na ye ho de ye na nya no si agyaye a ohaw ne kasa bebre betwa mame fancy hey enti no mame fancy na agudie mu nsam na ye fiada enti agudie mu nsam erekese du bodi e de beto so owie pa ho sepe na ye fiada oba ma ye ho sepe ye mpa na afia fisem nkomo no so ato so na se de maka kire won so ye kosu huma no pai ye wo hokra dada kwasinsia ni team no e wo ho na fe koko season e ho ensamo no ye close season no eno so ye de abramu ne nsama foforo bi e bepie mu e wo suhum ne mpotamu nti mo fidie no nkoso anda ha
mo Facebook no so yɛda mo ase bebree monkɔ so ana monhwɛ yɛn saa me kwaba dwumadie nkae no to aso bedase